Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous. يا ذا الجلال يا منى يا غير والي صلي وسلم على وادر ياسين على رسول دين واذكر خلام يا ذا الإرادة خلبت سن اعتداء بدون اقتداء بدون اقتداء صفقتي Balcom. Balcom pour avoir une bonne communication. Balcom, bienvenue chez vous.